So unimpressed but so in awe. Such a saint but such a whore. So self-aware, so full of shit. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. I pray when I'm coming down you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. I come undone. Poskrbi za stranke na čim boljši način, da jih pripelje od ene točke do druge, se pravi nameren, udoben pa varen način. Poskrbi za notranjost limuzine, ravno tako pa tudi zunanjost limuzine, ne, da izgleda čim lepša. Ne. So well trained, so animal. So need your love, so fuck you all. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. I come undone. They're selling razor blades and mirrors in the streets. I pray when I'm coming down you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be. Sprav nekako pozitivne lastnosti, ki jih pridobiš s tem poklicom, se mi zdi, da predvsem so razne orientacijske sposobnosti. Negativne lastnosti tega poklica. Skozi moraš biti v bistvu v pripravljenosti. Se pravi, šolanje za voznika zaenkrat ni obvezno. Pomembno je, da ima izpit B kategorije, 3 leta vozniških izkušenj, to je pa konec koncev tudi to, ne? Pa neko uvajanje pač od njega pričakujemo. Naš urnik ni 8-urni delavnik od 8 do 16 ure ali pa v izmenah, ne? Ampak takrat, ko je pač treba biti na terenu, takrat smo pač na terenu. Ne? Zdaj, potem pa, naprimer, ali delamo to nedeljo, ali soboto, ali praznike, naprimer, pa si pa vzameš kakšen dan, pa naprimer pa prosto. Ne? Plače, tako bom rekel, za Slovenijo zelo v redu, sem zadovoljen, verjetno tudi naši vozniki, a ne. Je pa dejstvo, da denarja pa konec koncev ni nikoli dosti. Recimo, jaz sem zelo zadovoljen, ko vozim recimo tako veliko stvar, ko si ti, recimo, peljem se čez mesto in občudujem poglede ljudi. To tisto mi daje tako zelo dober občutek, da imam po domač povedan v rokah veliko žival.